Mađari zatvorili mrežu na granici, izbeglice preusmeravaju na zvanične prelaze. Koliko ih je večeras na Horgošu? Posle Nemačke i Austrije i Slovačka uvele graničnu kontrolu. Šta je Brisel odlučio o kvotama i daljim postupcima? Izostao dogovor sindikata i poslodavaca. Šta je vlada odlučila? Kakva će biti minimalna cena rada? I kako Sirijac, srpski postdiplomac, pomaže izbeglicama u Beogradu? Počinje Dnevnik. Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zoran Stanajević. Večera smo na graničnom prelazu Horgoš 2, gde stotine izbeglica čeka u redu da pređe u Mađarsku. Danas popodne do 4 sata ovi ljudi prelazili su prugom. Mađarske vlasti tada su zatvorile i poslednji prolaz kapijom, žicom, kordonima policije i vojske. Ovako je to izgledalo neposredno po zatvaranju prolaza. Ni dečije molbe, ni suze trudnice u 8. mesecu. Ništa ne može da promeni čvrst stav mađarskih policajaca. Prugom više niko neće proći. Ne brinem za sebe, brinem za suprugu. Trudna je, u 8. mesecu. Neće da je puste da prođe. Od 4:15 popodne svi se upućuju na zvanične prelaze. Nezadovoljstvo je veliko. Mrzim religiju, jer gde je religija, tu je i rat. Mi želimo da zaustavite rat, a ne ljude. Molim vas, ako možete, govorite o tome. Mi smo ljudi, nismo životinje. Pogledajte ovo. Kuda idete? Bilo gde. Najbliži prelaz je Horgoš 2, koji je namenjen samo pešacima. Prelazi se polako, kako ko stigne. Ali ovde bi uskoro, umesto ovih stotina, mogle da budu na hiljade očajnih ljudi. Mađarska nikome ne dozvoljava prelazak van redovnog prelaza gde se registruju ulasci. Zatvoren je i vazdušni prostor iznad granice sa Srbijom do visine od 1350 metara. Premijer Viktor Orban kaže da će njegova vlada sutra vrlo verovatno proglasiti kriznu situaciju u zemlji, što znači da može da upotrebi i vojsku. U Mađarskoj je Toni Bedalov koji će nam reći kakva je atmosfera sa druge strane ove granice. Zorane, moram reći da je ovde veoma mirno i da gotovo nema nikog sem novinarskih ekipa, policije i vojske. Zapravo, evo, vidite ovu žicu i ovaj vagon koji je ovde zaglavljen praktično i on je zapravo ovde na granici barijera za migrante koji su dolazili ovde u hiljadama i hiljadama. Koliko juče bilo ih je ovde oko 5800 prošlo je ovu granicu. Negde danas se računa da je između 6 i 7000 prošlo do trenutka kada je oko 16:30 kordonima policije, vojskom, hamerima zatvorena granica. Ovde se dosta spekulisalo oko toga kako će ova granica biti zatvorena. Prvo se govore da će biti postavljena kapija, potom da će biti zatvorena ova pruga Horgoš-Reske žičanom ogradom. Međutim, evo kako su rešenje pronašli, svi smo se iznenadili kada smo oko 7:30 videli voz koji je dogurao ovaj vagon kontejner i on je praktično ovu prugu i zaustavio, odnosno zaustavio je protok migranata i sada je zapravo jedan veliki čep kojim je zaustavljen priliv migranata ovde u Mađarsku. Zorane? Hvala, Toni. Bio ovo Toni Bedalov sa druge strane granice, nepun kilometar odavde od mesta gde mi stojimo. Ovaj prelaz postoje glavno mesto za prelazak izbeglica u šengensku zonu. Kako sada izgleda njihov izlazak iz Srbije, čujemo od Jovane Đurić. Kao po navici, izbeglice su ponovo probile žicu. Ovoga puta nepotrebno jer ih je sa druge strane žice opet čekala granica. Granični prelaz Horgoš 2. Nervoza i verbalno koškanje sa policijom, ali ozbiljnijih sukoba tokom dana nije bilo.
Došli smo peške od pruge i sada smo ovde. Mnogi ljudi ovde ne žele da daju otiske prstiju jer će to za njih biti problem. Ne bojim se registracije. Mi smo izbeglice i Nemačka će nas svakako prihvatiti. Mirno je bilo i večeras, a broj izbeglica se u odnosu na dan smanjio. Migranti i izbeglice organizovano u grupama dolaze na zvanični prelaz Horgoš 2, staju u red u kojem čekaju da ih policija propusti kroz kapiju i registruje. Međutim, nije poznato gde oni kasnije završavaju nezvanično. Autobusima su prevoženi na stanicu Keleti, ali to iz policije niko nije želeo zvanično da potvrdi. Onima koji su došli, volonteri su delili hranu i vodu. Umorni su, naravno, iscrpljeni, naročito ako su, recimo, trudnice, stariji ljudi. Videli smo čovjeka s jednom nogom invalida, naravno njima je teško, maloj djeci. Umesto da spavaju u svom krevetu, ova deca noć provode na granici. Njihovi roditelji priželjkuju da im ovo bude jedno od poslednjih takvih noći. Kroz prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu danas je prošlo oko 2500 izbeglica sa Bliskog istoka. Najveći broj je odmah autobusima upućivan u Beograd je oko 300 migranata. Prešao je večeras Danijela Manić-Stojiković, u Beogradu Ana Šuvalija-Pešić. U prihvatnom centru u Preševu trenutno čeka oko 500 izbeglica da se registruje. Procedura ide brzo zato što je povećan broj policijskih službenika. Oni kao i sve ostale službe u centru rade 24 sata. Migranti su nestrpljivi, žure da što pre stignu do Mađarske, ali ne znaju da je granica zatvorena. Pogledajmo šta kažu neki od njih. I don't know. In Hungary I don't know. Ovde ne ostaje. And now I don't know. I forced to go. Ja ću preći granicu alternativnim putem. Migranti odavde iz Preševa vozovima i autobusima odlaze u Beograd. A kako je tamo u parkovima kod autobuske stanice, čućemo od Ane Šuvalije-Pešić. U beogradskim parkovima danas je bilo oko 200 izbeglica, odnosno 3 puta manje nego prethodnih dana. A manje je bilo polazaka iz autobuske stanice, svega 52, dok je pre samo 2 dana ka severu išlo i više od 70 autobusa. Volonteri koji ovde sa njima svakodnevno rade kažu da su u žurbi. Svi su žurili da iskoriste poslednje dane pa i sate da pređu mađarsku granicu pre samog zatvaranja. A one koji su ostali ovde, pitali smo da li ih to i brine. Bežimo od rata u Siriji, želimo život kao i drugi. Zabrinuti smo zbog prelaska u Mađarsku. Ne znam šta će biti. Bojim se da ostavim otiske u Mađarskoj i da će mi zabraniti da odem u Švedsku, gde mi je porodica. Ne znam šta se dešava u Mađarskoj, ali svakako idem. Do sada su volonteri brinuli o najviše 1000 izbeglica dnevno, ali narednih dana očekuju veći broj. Po informacijama koje sada imamo, sutra očekujemo 2000 ljudi, 50 volontera Refugee Aid koalicije, obučenih da daju pomoć tim ljudima i ja se zaista nadam da ćemo se snaći. A u pomoć su pristigle i brojne međunarodne nevladine organizacije. Ovde sada ima i lekara svakog dana, ali i dalje su najpotrebniji topla odeća, obuća, mleko, voda, kao i šatori i ćebad. Za sve one koji budu i narednih dana ostajali u beogradskim parkovima. Posle Nemačke i Austrije i Slovačka uvode graničnu kontrolu zbog velikog broja izbeglica. Zemlje šengenske zone mogu u slučaju vanrednih okolnosti održavati granične kontrole najduže 6 meseci, odlučuje Brisel. Šta to znači, proveravao je Goran Sinadinović. Najveće iznenađenje u evropskoj krizi sa migrantima napravila je Nemačka. Posle optimističnih izjava da će primati do 500.000 godišnje i dobrodošlicu u Minhenu, Nemačka je potpuno neočekivano vratila kontrolu na svojoj granici sa Austrijom. Kažu da primećuju da među azilantima ima i onih koji na to nemaju pravo. Policijske kontrole nisu samo na putevima, već i na prugama. Policija je nedavno uhvatila 500 migranata koji nisu imali nikakva dokumenta. Izvedeni su iz voza i predati federalnoj policiji. Železnički saobraćaj između Salzburga u Austriji i Minhena popodne je ponovo obustavljen zbog nemačke granične kontrole koja proverava pasoše i velikih kašnjenja.
Nećemo da se stekne utisak da Nemačka menja kurs, ali ne i Austrija. Obustava železničkog saobraćaja važi do sutra ujutru, ali smo dobili signale da nemačka vlada želi da produži taj rok. Graničnu kontrolu vraća i Slovačka. Kažu da su u pitanju privremene mere. Povećali smo broj policajaca na takozvanoj zelenoj granici. Sve informacije razmenjujemo sa kolegama iz okolnih zemalja. Mere su privremene, ali ne znamo do kada. Ipak, oči cele Evrope, a ako ne i većeg dela sveta, uperene su u Mađarsku. Premijer Viktor Orban najavljuje da će njegova vlada sutra verovatno proglasiti kriznu situaciju. Na granicu prema Srbiji stiže vojska i velika pojačanja policiji, a Mađarska je zatvorila svoj vazdušni prostor u širini od 20 km od srpske granice i do visine od 1300 metara. Taj takozvani niži koridor osigurava policijski, vojni i medicinski helikopterski saobraćaj u slučaju izbijanja neke veće krize. Mađarska je zemlja sa 1000-godišnjom hrišćanskom kulturom. Ne želimo da se naša zemlja menja zbog globalne migracije. Mađari žele da žive u redu, miru i bezbednosti, a ne u haosu. Izgleda da je slobodnom kretanju izbeglica kroz Evropu došao kraj. Postavljanjem kontrola na svojoj granici, Nemačka je takođe i presekla put ka skandinavskim zemljama. Austrija kaže da će sve akcije uskladiti sa Nemačkom. Granice zatvaraju Češka, Slovačka, Poljska. Kada od ponoći neovlašćen ulazak u Mađarsku bude kriminalizovan, desetine hiljada migranata će se zaustaviti na ovoj barijeri, granici Srbije sa Mađarskom. U Centru za pomoć tražiocima azila smatraju da bi zatvaranje mađarske granice moglo da dovede do toga da se veći broj izbeglica duže zadržava u Srbiji. Podsećaju da je Mađarska prema međunarodnom pravu u obavezi da pusti izbeglice u svoju zemlju. U slučaju da Mađari se odupru, da zaustave to, imat ćemo ljude na ničoj zemlji upravo u scenariju nalik onome kako smo imali između Grčke i Makedonije u prethodnom periodu. Sa druge strane, ukoliko Mađari počinju da hvataju i hapse i zatvaraju ljude, to može da ima dvostruke rezultate. S jedne strane, vest može o tome da se proširi među izbeglicama i prosto donekle da ih uspori, čak i da zaustavi one koji razmišljaju da sada krenu iz Turske. Sa druge strane, ljudi mogu i da se organizuju, tako da u velikom broju pokušaju da pređu granicu i onda na hiljade ljudi vi vidite kada uđu, prosto nikakvi propisi, ni policija, ni vojska ne mogu da ih zaustave na neki, da kažem, održiv način bez krvoprolića. Sa nama je Ištvan Bačkulin, predsjednik mesne zajednice Horgoš. Gospodine Bačkulin, šta mislite da će se od danas, odnosno večeras, noćas promeniti ovdje? Ja, nažalost, ne mogu ništa da procenim šta će se promeniti. Sami vidite ovde u veliku gužvu. Mađarske vlasti pojedinačno puštaju migrante preko male kapije koje je otvoreno. Tu puštaju otprilike 15, 20, maksimum do 30 odjednom, pa gledaju njegove dokumente ili neke druge lične stvari. I posle toga ponovo, dok ne dođe autobus, dok ne mogu da ih puštaju, iza nas je velika grupa migranata koji stalno pristižu iz pravca Subotice, iz pravca Beograda. Kako izgleda život u Horgošu poslednjih meseci? Na ovom delu gde je do sad bio pružni prelaz, gde su migranti došli autobusima, taksijama i raznim drugim prevoznim sredstvima, tamo život Horgošana je bio totalno ugrožen. Ljudi nisu mogli da prenoće, nisu mogli da odmari ni preko dana, ni preko noći, a naročito preko ujutru kad su ustali, onda našli su migrante korsardele na pešačkom prelazu, na pešačkom trotoaru, korsardele su spavali, a i da ne kažemo o tome koliko bio ljudskih izmeta ispod svojih kuća. Jel strahujete od toga da bi se mogla napraviti sad veća gužva, da se veći broj ljudi ovde grupiše? Jako se strahujem od toga da, pošto Mađari sad zatvaraju za nepunih sat vremena državnu granicu totalno hermetički. Mislite da neće puštati nikoga da pređe? Ne znamo, jer niko ne zna nikakav odgovor. Ja sam malo pre pitao mađarske vlasti, oni nisu dali nikakav odgovor. Bojimo se od toga da u Horgošu u roku 2-3 dana bit će tu 10-15 hiljada migranata. Gospodine Bačkulin, hvala vam. Bio je Ištvan Bačkulin, predsjednik mesne zajednice Horgoš.
Vlada Srbije odlučila je da visina minimalne cene rada za 2015. ostane nepromenjena, 121 dinar po radnom času. Pre toga su sindikati i poslodavci na socijalno-ekonomskom savjetu nisu dogovorili o povećanju minimalca. Sindikati su tražili povećanje od oko 22 dinara po času rada, tvrde da je pregovaranje obesmišljeno jer rezultat ne zavisi samo od poslodavaca i sindikata, već i od Međunarodnog monetarnog fonda. Da smo išli i na povećanje cene rada, onda bi i povećanje plata i penzija bilo dovedeno u pitanje i za one koji ne primaju minimalnu zaradu, odnosno za one koji su do sada primali minimalnu zaradu, a nisu ni na koji način bili pogođeni merama štednje. Predsednik vlade Aleksandar Vučić otputovao je u trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Posetu u Vašingtonu premijer počinje susretom sa američkim potpredsednikom Josephom Bidenom. Posle toga se sastaje i s potpredsednikom Američkog savjeta za bezbednost za Evropu i Centralnu Aziju Cyrilom Millerom. Vučić će se prvog dana posete sresti sa predsednikom Svetske banke Jimom Kimom, a imaće i niz sastanaka sa predstavnicima vodećih američkih kompanija. Najnoviji izveštaji klimatologa najavljuju da bi naredne 2 godine mogle biti najtoplije u proseku u istoriji, s tim da bi leta u Evropi bila nešto hladnija. Takve promene poput ovogodišnjih katastrofalnih suša u Kaliforniji mogli bi proizvesti nova kretanja stanovništva. Šta nam to predstavlja kada je klima u pitanju, reći će nam Biljana Vranić. Kada ljudi ne žive u podnošljivim uslovima, oni migriraju. Procene su da će za manje od 5 godina na svetu biti 50 miliona ekoloških izbjeglica koji zbog klimatskih promjena odlaze u severnije oblasti. Sve je toplije i na Balkanu. Klimatske promjene su doprinele tome da je temperatura porasla i u našem regionu kao i u celom svetu i posljednjih nekoliko dekada taj porast temperature iznosi otprilike oko 0,3 stepena za 10 godina. Ukoliko se nastavi ovaj tempo porasta gasova staklene bašte u atmosferi, do kraja veka nas verovatno u ovom regionu očekuje porast temperature od oko 4 stepena. Porast temperature remeti režim padavina. Najugroženiji je jugoistok Srbije gde leti kiše nema ni za lek, dok je tokom jeseni padavina i previše. Mnogi se već pitaju da li je kukuruz kultura koju i dalje treba sejati. Karakteristično za naš region je da je proteklih decenija zabeleženo nekoliko značajnih suša. Posebno se ističu suše iz 2000. 2003. 2007. i 2012. godine. Ove suše su ozbiljno uticale na više sektora u našem regionu i ponovo ako se trend gasova porasta staklene bašte nastavi, ovakve epizode intenzivnih suša možemo očekivati u budućnosti. Ranjivost stanovništva na klimatske promjene raste i zato je neophodno razviti sistem kako da im se prilagodimo. U protivnom, i Balkan može postati zona iz koje se mora na sever. U Štrpcu na Šar planini u Domu kulture Sveti Sava održana je javna tribina Srpske napredne stranke na kojoj se 3000 građana te opštine kolektivno učlanilo u SNS. Član predsjedništva naprednjaka Marko Đurić je rekao da je kucnuo čas da se na Kosovu i Metohiji sve što srpski diše i govori stavi pod jedan barjak, a to je, kako je rekao, politički barjak Srpske napredne stranke. U Tršiću je svečano otvoren Vukov sabor u slavu reformatora srpskog jezika. U okviru saborskih dana do 20. septembra u Tršiću i Loznici održavaće se tribine, izložbe i predstave. O tome će više reči biti ovih dana u kulturnom dnevniku. Ministar kulture Ivan Tasovac rekao je na otvaranju da će ministarstvo finansirati digitalizaciju 35 tomova Vukovih sabranih dela. Ako kao društvo ne uložimo ozbiljan napor da budemo punopravni članovi Evropske i svetske digitalne i kulturne zajednice, osudit ćemo sebe na nevidljivost, anonimnost i zaborav. Vuk nam to nikada ne bi oprostio. Posle pobede na otvorenom prvenstvu Amerike, Novak Đoković je i dalje ubedljivo prvi teniser sveta. Postoje prvi teniser u istoriji koji je osvojio više od 16.000 bodova u karijeri, a tu svakako neće stati. Đoković i škotski glumac Gerard Butler su na poseban način proslavili šampionsku titulu u Americi. Kralj Njujorka i kralj Sparte zajedno su na engleskom uzviknuli "Ovo je Sparta", čuvenu rečenicu iz filma 300.
This is Sparta! This is Sparta! Rami Buz El Asad, Sirijac iz Damaska, učio je i spremao se da pomaže drugima. U Srbiju je došao prošle godine da nostrifikuje diplomu farmaceuta. Samo godinu dana kasnije njegovo znanje jezika i medicine dragoceno je za izbeglice koje mu se svakodnevno obraćaju zbog premora, prehlade i drugih bolova. Kaže da su mu slabost deca. Rami sa njima razgovara o svemu, o zdravlju, ali i strahovima koje su poneli iz sopstvene zemlje i koje ih ne napuštaju ni u Srbiji. Sa njim je razgovarala Sandra Babić. Možemo li naslutiti strah od kojeg su oni bežali? Možemo li išta učiniti da taj strah nestane? O tome sa njima svakog dana razgovara onaj koji ih dobro razume. Mladi Sirijac sada na postdiplomskim studijama. Prošle godine je došao u Srbiju. Godinu kasnije isto je učinilo na hiljade njegovih sunarodnika. Zašto si tako uplašen? Jako me boli glava. Rami volontira u Centru za prikupljanje pomoći. Prvo samo kao prevodilac, a kasnije je i sam počeo da pomaže u lečenju. Srećan je kad su i oni srećni. Najteže je bilo ili najstrašnije koje ima visoku temperaturu. To je najteži problem koji sam ja video. Ponekad ne mogu da nastavim da radim, da nudim pomoć za njima, zato osjećam kao ne mogu da nastavim. Ne znam da zagrlim ovo dete ili da blačim. Kako ti je? Imam još jednu ćerku i jako se teško snalazimo za hranu. Nije došao kao izbeglica, ali kaže da je i ostalim Sirijcima teško da tu činjenicu prihvate. Nismo siromašni ljudi i nikada nismo bili siromašni ljudi. I pobegli su od rata i to je teško, to je najteže što nismo navikli. Nismo se navikli za ove situacije. Rami se ipak navikao na Beograd. Njegova želja je da prestane rat u Siriji, a život i budućnost planira ipak u Srbiji. Dobra vest za sve nas, a posebno za migrante koji se nalaze ovdje, će sutra biti sunčano i toplo vreme, temperatura do 32 stepena. Međutim, već za nekih pola sata ne znamo šta će se događati na ovoj granici. Sada čujemo sa zvučnika na arapskom poruke kojim šalju. Ljudi su malo uznemireni, izgleda kao da ih vraćaju sa granice. U ovom trenutku ne mogu tačno da vam kažem šta se dešava. Naša ekipa ostaje ovde na terenu i više ćete saznati u našim narednim emisijama kao i u sutrašnjem jutarnjem dnevniku. Sada slede kulturni i sportski dnevnik.